Kamp koji organizuje Srpska pravoslavna crkva, Svetosavsko zvonce, to je časopis za decu, na Krfu podrazumeva da će stopama svojih predaka ići 50 dece iz Srbije i regiona. Dakle, doslovno, tamo gde su njihove čukundede bile posle i pre ratovanja u Prvom svetskom ratu, gde je Srbija jedna od zemlja pobednica, deca ne samo da idu njihovim stopama, nego i uče i žive ono što su njihovi preci prošli da bi nama obezbedili ovo što sad imamo. Na Krfu vođa puta, odnosno vođa ove ekspedicije 7. godinu za redom je Dimitrije Stikić iz Srpske patrijaršije. Dimitrije, pomaže Bog! Bog pomogu, draga Čanja i gledalci studija B. Veliki pozdrav sa Krfa. Vama tako, tim rečima počinje svako jutro na Krfu. Kako se odvija ovaj 7. po redu poduhvat stopama naših predaka? Kojim su sve stopama deca do sad prošla i kakav je plan za naredne dane? Pa sve ide po planu i programu. Naravno, svaka generacija boji ovaj ovde život u cipelama svojih predaka na svoj jedinstveni i neponovljiv način, tako da mogu da kažem da je ova generacija obeležila svojim ličnim pečatom i tragovima na ostrvu Krfu svoje ovde bitisanje i zaista su ozbiljno shvatili sve obaveze i dužnosti koje ovde spred njih stavljamo i možemo da kažemo da sa velikim uspehom sve to izvršavaju i da ono što mi kao oni koji smo preuzeli na sebe da ih nadgledamo, da ih vodimo i da im ukazujemo, smo veoma ponosni i čast nam je biti sa ovakvom decom, sa najboljeg iz našeg naroda što imamo sa svih prostora na kojima živimo na ovom Balkanu, našem brdovitom i nemirnom, što se kaže. Šta je glavna poruka kampa? Šta bi deca najpre trebalo da nauče i koliko je za njih potresno kada vide ostrvo Vido ili kada vide mesta na kojima su sahranjivani i bolovali i oporavljali se naši dedovi? Velika je stvar da uopšte mi možemo doći na mesta na kojima se događala istorija pre jednog veka sa onim materijalima koje mi spremamo godinu dana između dva kampa, pokušavamo da im dočaramo, približimo to vreme kroz reč, kroz film, kroz muziku, kroz tekstove i samo stvaranje. Deca su ovde pozvana i to čine da i one stvaraju i pišu svoje utiske o boravku na Krfu i mislim da će njihove reči dati jedan novi život delima naših predaka koja će kroz njihova pluća, njihove duše živeti dalje i pronositi veliku istinu i veliku vest o velikim delima naših predaka. Moram da kažem za gledalce studija B da svaki toponim i bilo šta što nosi ime srpsko na Krfu i dalje i posle 100 godina tako jeste. To znači da su dela naših predaka toliko velika da ni 100 godina nije uspelo da obriše njihove tragove, iako oni su zaslužili da na mnogo više mjesta oni postoje i mi ćemo se potruditi u vremenu ispred nas da ih umnožimo i da svako mesto gde je boravila srpska vojska, da je bila srpska država označimo na dostojanstven način. Kroz delo i ruku njihovih najboljih potomaka. Dimitrije, ako možemo da čujemo malo i oca Stevana koji je iz Novog Brda, tako? Sa Kosova i Metohije? Otac Steva iz našeg junačkog Novog Brda, duhovni kamp, evo ja ću sada prepustiti njegovu vezu i svako je dobro, svim gledalcima studiju B veliki pozdrav i nadam se da ćemo sa lepim vestima i delima kroz život ovih mladih ljudi koje vratimo nazad u Srbiju zaista potvrditi ono koja kaže da mi iz Beograda možda odvedemo decu, ali vratimo ljude sa Krfa. Čekamo vas za tačno nedelju dana, a otac Stevan nam je važan zato što na Facebook stranici Svetosavskog zvonca koju prati oko 8.000 ljudi, već je više od 1.000 ljudi videlo i mnogo stotina lajkovalo snimak gde otac Stevan sa svojom ćerkom peva u manastiru, mislim da je manastir Pavao Kastrica, nad Bunarom u manastiru. Morate da vidite taj snimak. Idite na stranicu Svetosavskog zvonca, dakle to ćirilicom piše na Facebooku i pogledajte taj jedinstveni snimak. Pomaže Bog, oče Stevo, kako ste? Pomaže Bog, svako dobro svima vama u Srbiji i veliki pozdrav odavde sa Krfa. Vaša parohija inače na Kosovu i Metohiji i sad u odnosu na uslove u kojima inače živite, pretpostavljam da je čak i ova ekspedicija sa 50 dece za vas odmor, u odnosu na napetost i tenziju koju imate stalno. Hoću da vas pitam, ima li nekog dobrog ploda od ovakvih događaja? Šta deca nauče kad su na ovakvim mestima? Pa,
isto ono što su doživjeli naši vojnici ovde na Krfu, kao što i sam Odisej ovde na Krfu skupio i sabrao svoje snage i krenuo dalje u svoje ekspedicije, tako isto i na Krfu srpska vojska je doživjela vaskrsenje. Zaista je Krf ostrvo vaskrsenja i ovde vaskrsavamo ove mlade duše. Po njihovim riječima ovde se dešava jedna digitalna dijeta, u stvari, gdje su oni posvećeni dijelima naših pisaca koji su učestvovali u Prvom svjetskom ratu, od Vojislava Ilića mlađeg pa do svih ostalih, uče o svim tim velikim vrlinama koji su naši vojnici ovdje pokazali i svojim životom ostavili iza sebe. Pa samo podatak da 150.000 srpskih vojnika nije napravilo ni jedan incident na Krfu je veliki i zaista vredan pažnje. Hoću još da vas pitam kako grčka crkva i grčki narod reaguju na pojavu naše dece. Znamo da su to najbolja deca, đaci generacije, šampioni znanja u nekoliko predmeta i disciplina, dakle poslali smo najbolje. Da li su Grci otvoreni i blagonakloni, uključujući i vaše kolege sveštenike, naravno? Pa naša djeca su ambasadori ljubavi. Gdje god da dođu, oni zapjevaju, oni se druže, oni pokazuju ono najljepše što iz našeg naroda, to je ljubav prema svima, jedan prelijep odnos prema drugima, prelijep odnos prema našim domaćinima i zaista imamo čime da se ponosimo. Zaista smo pokazali da smo makar u malome dostojni od naših predaka koji su ovdje ostavili toponime, ostavili svoje živote, ostavili svoje kosti i zaista dužni smo da dođemo, da se poklonimo i da na tome temeljimo naše buduće generacije. Hvala vam mnogo, oče, evo veliki pozdrav za sve naše male Beograđane i ostale. A inače, kurizitet ovog kampa, da znate, poštovani gledalci, da su u njemu i mali Slovaci, dakle deca koji idu u slovačke škole u Srbiji i deca muslimanske veroispovesti takođe, dakle nikakva nacionalistička ili neka druga priča koja podrazumeva indoktrinaciju, pošto je bilo raznih povika u vezi sa onim vojnim kampom na Zlatiboru, ovo je potpuno drugačija istorijska i kulturna priča za nezaborav. Idemo na radio za 2 minuta.